Zdravo, epski gameri. Moje ime je Ken Tame. Kakav je ovo Kevin MacLeod? Šta smo mi, neki do-it-yourself youtuberi? Ne. Mi idemo ovako. Mnogo bolje. Danas ćemo biti inteligentni reditorci i posjetit ćemo pa Reddit. I gledat ćemo jedan od mojih najomiljenih subreddita, Serbian Cringe, gdje se nalazi Serbian Cringe. Halo, što sam se intrim... Aj samo da krenemo. Pritisni taster. Robe. What a fucking... Pukić Jovo Jovica komentariše: treba podići cenu cigara, petoduplo. Onda Dušan Nikolić dolazi sa comebackom: poskupjeli ti lekovi, petoduplo, čika Jovo. Uz dužno poštovanje, Kukić Jovo Jovica se vraća sa: napusti moj komentar. Genijalan komentar. Dobro jutro. Čula sam za Reddit preko TV-a i odlučila sam da se pridružim. Po komentarima vidim da su većina korisnika ovdje momci i to jako nezreli. Što ćemo lako sredimo uvođenjem malo feminizma. Miloje Lukić komentariše: Lukić. Promeniti na Lukić Miloje. Ok, ovdje vidimo puno reportera kako čekaju nove vakcine za koronu i ovo je jedno što je stiglo. Kristijan Golubović. Zanimanja: kriminalac, televizijska ličnost. Dva najveća zanimanja u Srbiji. Danas sam na peronu na Ž stanici video malog dečaka kako tužan sedi na klupi. Prišao sam mu i pitao koga čega, a on je rekao da čeka voz za Jugoslaviju u kojoj nema mržnje i ratova. Samo sam ga zagrlio i zajedno smo krenuli da plačemo. A da, ovo se totalno desilo. Viktor Cucul komentariše: kada se na oga kolata, a Nenad Stanisavijev Viktor Cucul komentariše: Hakuna Matata. Čovjek te pita gdje se nalazi auto. Aha, Zrenjanin, ja rekao zeze me. Vidimo ovaj vrlo dobar thumbnail. Ko je napustio Balkaton Gang? I onda imamo komentara od Jacko MP3. Možda napraviš neki video vezan za mlađe repere, koji će se tek probiti kroz karijeru. Kao na primjer ja, koji samo snimam na telefonu i teško mi ide. Ajde vidimo šta radi ovaj Jacko MP3. Stvarno me zanima. Ladno ima. Ajde vidimo. Taka diss track. Official music video. Da vidimo, vrlo dobri efekti, moram priznati. Taka kanal ti je beki, dolazim ti u Vranje. Kada taka peva, Bog da svaka traka bolje si sliva. Moji ti su stvarno zanulo, bravo na truda, rano truda nije bilo. Krali su disovi i to se krilo. Ovdje Džeko vozi, ajde bežiš sada. Glupi kanci, previše smara. Idi pi mleko pa spavaj. Ovdje Džeko, re. Okej. U 30 sekundi je bilo mnogo da se dešifruje. Kao njegovi genijalni versovi. Idi pi mleko, pa spavaj. I to što je pozadina pikselizovana i to što se vide prsti na kamera lencu. Stvarno jedan od boljih balkanskih repera koji će se u skorije vreme probiti. Vuk Jeremić tweetuje: zaustavi me malo pre na ulici dva momka. Jedan iz Konga, drugi iz Tanzanije. Kažu mi na srpskom, bez akcenta: zahvaljujući programu koji ste pokrenuli kao ministar, došli smo na studiju u Srbiju, diplomirali i uskoro završavamo master na univerzitetu u Beogradu. Hvala vam. Vuče Jeremiću, ovo se totalno desilo. Ko dolazi u Srbiju da diplomira? Pod 1 i pod 2, ova priča je... Čekaj, moram da nađem neku. Pripremamo najbolju šalu ikada. Brate,
Ta priča je lažnija od Cindy Jackson. Moje šale su genijalne. Sada imamo komentar od Miladina Ametovića. Ali plaćate dostavu patika. Ali bi moglo dolazi 23. januara. Se neće u Šabac. Zeke Boljubaše. 20 podeljeno sa 4. Da li možda treba da se ta 24. januara meseca, 3. januara patike i koliko i doplatite, daj da zovem sebe. Genijalac, piše. Preslatka si malena. I onda ona odgovara. Zvanično obaveštenje kompanije Instagram Copyright. Ova poruka će vam biti naplaćena 500 dinara jer ste je poslali premium korisniku. Svaka naredna poruka će biti uplaćivana duplo od prethodne. Ukoliko želite da prekinete naplatu, napišite stop naplata. I ovaj genij napiše stop naplata. Onda imamo novine, kao što znate, srpske novine su, možda im verujete za sve. Ramun iz Bugarske primio vakcinu, izraslo mu oko na glavi. Pre vakcine, posle vakcine. Izraslo mu treće oko, šta da kažem. Onda na videu ono što se desilo po nekoliko meseci, gdje je baka prasa optužen za silovanje devojčica. Komentar od Armina Hasičića. Ako te privedu, imaš 1,82 miliona svedoka. I onda Jovana Jeremić Milošević radi ovaj genijalan Photoshop da bude ispred reportera. Onda imamo music video od IDJ videa sa scenom ženama kako u gaćama voze bicikle ili trotinete, šta ne mogu da vidim, pikselizovane previše. I onda CJ komentariše, jel moj čukun deda zbog ovog prelazio albanske planine? Izgleda tako. Srpska omladina želi da gleda ovo. Vladimir Banić priča, šalji mi žena u Mirijevu deca iz komšiluka došla da vide Džokera. Tastov drugar Đura. Hej! To je onaj Đura! Ona iz... Ho! Sve je konektovano! Evo ga! Nađen junak! Džoker živi u krnjači! To je Moler Đuro! Eto ga Đura! Malo predajem klincu koji prosi ispred prodavnice 100 dinara, jer mi je toliko kusura ostalo i odlazim, ne primećujući da mi je ispalo 100 evra. Dolazim do kola i neko me tapše po ramenu. Okrećem se i vidim njega kako mi pruža 100 evra. Jeste, desilo se totalno. Onda imamo inteligentne iskaze od Nikolaja Velimirovića. Virus su nazvali COVID. Cow je skraćenica verzija reči cow i u engleskom znači krava. Krava je stoka. ID jednako sa identifikacija, to jest identifikacioni broj. Dakle, COVID znači krava identifikacija. To jest obeležavanje, žigosanje. U prevodu COVID znači žigosanje stoke, to jest stavljanje žiga. Nema šta, oni ništa. Ovdje vidimo recenziju Akinatora od Pujo Šitka. Ovo je čija projekat judeomasonske sotone. Jedna zvezdica. Imamo tužnu reklamu. Tragična vest. Aleksandar. Tužnu vest potvrdila je porodica. Mama i ja u novosadskom Lidlu bez maske širimo virus slobode. Izgledate vrlo srećno za neke koji će ili su već završili u bolnici. Sada imamo recenziju za Pokemon Go od Uništelj tenkova. Za stariju verziju. Dao sam 2, jer za igricu treba internet. A kući nema Pokemona, a napolju nema interneta. Pa kako onda da nađem Pokemona? Ako neko provali kako da nađe Pokemona, javite mu. Onda imamo perfektan citat od ove ovdje žene.
Halo? Aj, volim te, mama, čao. Ćao. Wholesome break time. Imamo citat od ove žene. Ako sprečimo da se zarazimo, dajemo ogroman doprinos da ostanemo zdravi. Zanimljiva računica. Kada saberemo koliko godina punimo u 2020. i godinu svog rođenja, svi dobijamo isti broj. I to ne bilo koji broj, već broj 2020. Neverovatno. Onda imamo pileći fajl. Idemo dalje. Erdijan sa Ciri priča. Neko mi kaže da sam pravi mafija. Ko Al Capone. Stvarno, Erdijane, jesi prava mafija. Onda imamo review za Clash Royale. Svaka čast debili. Da se ja za malo rasplačem od vaše igrice. Jeo vas Mega Knight. Imate fore da sutra da mi date Mega Knighta na akauntu, u klanu. Ili mojih 100.000 drugara i ja brišemo ovo gono od igrice. Eto šta uspete da radite, idioti. Da li vam je ova recenzija korisna? Ne. Slobodanka piše: Bože oprosti, nisam znala, prala sam veš. Sveti Prokopije, oprosti mi. I svaku rečenicu završava sa zapetom. I onda ja, za kraj, imamo ovog čoveka i ovu bebu. Šajim se majca. Da. Za kraj ću vam pustiti dva videa. Jedan sa RTS online nastave i jedan od mog omiljenog youtubera, pored kukuruzne trešnje i Ultrasplaza, Omčua. Koji je najveći jednocifreni broj. Jednocifreni. Piše se jednom cifrom, a ima najveću vrednost. To je broj 9, tako je. Late for date with Louis Lane. Why, crazy freak? Get lower! Get